kadibutusan ni Attorney Sinatan. Papili Congressman si Dada Anteg Kasapulan. Congressman Sinatan nasirib ken mapagpiaran. Isuti mekti kabataan ken persamet tinataengan. Alawen ka distrituan intay ngarot pagkaykaysaan. Abogado apagayam Sinatan anatanang. Naayat tiyak tutubo nataengan ay nagdungo. Isut iya pantay jay kongreso mangtari pato kadatayo. Attorney Sinatan ti congressman ngayon tay butusan. Attorney Sinatan naregtaken napnon ayat Sinatan. Lugina sirib namnam sekdiyak paatiw ti siya sinuman. Isut mangiro pirti karbengan ti kailyan. Wen kabarangayan, kailyan, kadistrituan, Attorney Sinatan para congressman, napudnong, nasirib, nagaget kenasigla. Attorney Sinatan para congressman. Tandaanan, Attorney Sinatan para congressman. Attorney Sinatan ti congressman ngayon tay butusan. Attorney Sinatan naregtaken napnon ayat Sinatan. Lugina sirib namnam sekdiyak paatiw ti siya sinuman. Isut mangiro pirti karbengan ti kailyan. Intay kadibutusan ni Attorney Sinatan. Papili Congressman si Dada Anteg Kasapulan. Congressman Sinatan nasirib ken mapagpiaran. Isut ti mekti kabataan ken persamet tinataengan. Alawen ka distrituan intay ngarot pagkaykaysaan. Abogado apagayam Sinatan anatanang. Naayat tiyak tutubo nataengan ay nagdungo. Isut iya pantay jay kongreso mangtari pato kadatayo. Intay ka di pagasatan Attorney Sinatan Congressman.